Yang ditambal Yesus sasali ko ay soko iba sino kadang ko to Jesus na sombihon. Okay, so nung kaswabon, madati din sanan. At ako po katilang busom kano sumambayang. Kinarahingan isong kadyang sorga kung si Claudet kasiwatan o lumis o guna kagudahay iswang kay sisan do sumbayang kaswabon iti. Kung si Claudet nagiti panambarasan na wayan dahay mahaaduman na hakdat giratan kumadahay iswang dat katumbayaan at tumilambos at tumanod dia. Kinasamayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, so nung kaswabon po natin din sanan, pengkuro. Ano matu might site ke. Ano tagal at papalasot tinggin. Okay, kaswabon po ba no nga di natumboy it insan po na kag pagangatan ko kumadit tambuloy dit kaswabon kanihab nga korikot di jam kohopod di kasado po ato kom muli ako pamadit di kasyo. Jadi tuk muli ka di doon ako mamanaw ko ti kasyo. Asaro ko aduhan nga iho nga kumbalo ko suway bari wo muli kana pag ginaw no mamanaw siuli iri na ginaw no di. Yan doon na po ba tumanod dia dat ay tindalanon nindo nga alansando korikot ay so kantob ay so kabalingkahang nga hilo ako na uludusundot ay iti rikotan ko dendom harapan dom insuswabom magindalano ko nagimuli kasyo mulid kudat andrasit tawaw sadu na did kudat ino padahit kahandaman kudit dadamot dahil miningintang idi karita di siyo agumu nohot oporlud man ulito man insanangay nga ailan to kono kayo nun dahiti pamagunan do nango hitit tokoy nakanay kawagas kadati nga ilo barang-barang kasway nga milaborsan dat ano oboli sakirtakan ano apangkal po kapigata nga no kanda dati aakan nilo ka tu apangkal giagatang jadi ino pa di himilod numan undaro dat ay aaporlud pangalus iri na di nga it nangunsay dit kanihab nga puji Tuhan tu gisam na po di target unsayan kanihab halipian nakarasam nga napongo ngay tumbayaan ako dat kasagan kinarahingan at tindalanon di siya dito napongo pogi iho nga agayon na ginaw ko minangundarit Santo Bit rikot-rikot nga aramayan ko di pangalaman di siyo irin dadit agaya dadi ginaw ko ti kaswawan no bay ay mangimbulay manguhot di siyo dat karay ti pangalaman daw kani mo ti pamah ko alang-alang at kalulusan ni di barangid di kani ka alang-alang kalulusan ni di barang ka kuyo ay kakita na isiyad miwon sayo kudit iwayari palanok kisiyo
ongoyo kuno rikot iso kadai sina kasio, kabay kakad di sina sompon di tinggin na kertasio nga, "Kanapa ini macam akal," kakad di sina. Iyo podi gamut kan kokitoh mah tugan di sina nga paingu kakar podi nga wayar-wayar heri sakai di tinggin modified bari nga it ti gayat mah tu, iyo podi gamut kakad di sina. Kadis siem, haredadi wayarku nga tu agadi kabagali wayar, haredadi wayarku nga dan latirik kasio, nakasi kuli latirik, nakurad itu, kadi nakatilam buso latirik, sinumuang kagut perhutanan kasio, nakai perhutanan da apa tahun. Pagawai maragas tua kan dadadin man kapio kangku ieu deui nagidari nga anaru sarita kasio dam nakapisusui badi hadi nga sonong nandod harot kasiwatan isio kopio koboros karai ai pengkuroh pengalaman disio nakuroh tu ieu di piadadi het nagampot isuang gat sinumikul somok idi manu podi pi intabo duo kalulusanna somok idi na poda taun. Dat sinumikul tiadi. Oke, bah homai to kopo rikot to ilo panambarasan datin to suabon do baino. Isu anggot dua raja-raja podom talu ayat kaiso gisom dot ayat katuru. Ni ba ila ayat datin suabon do baino. Yoahas maging semua kilangaran hara Yoahas Raja Israel. Isuang ke tahun kedua na padam talu timpu di Yoas bin Ahazia Raja Yehuda. Yoahas tanak di Yehu na sili raja mentok ke Israel dahilod Samaria. Pirolinay disyo dot mengigit to pemerintahan. Memerintah siya hopodom turu tahun kinoloydo. Hitinupodi dati talu panggal, tiga penggal, lebih-lebih, 3 penggal 2 tahun. Popoburu isiad nunui arat imata kinorohingan. Paimpasih nagi siya tumanu dodusoh di Yerobiam bin Nebat. Hinggoh dat minamon sa tulunda Israel nakadusoh di kago. Ay siya pinapainsado. Tu isiad na po mantadit miagalidi inapadihit kaun tatagod do kinorohingan nga minintalang umat Israel. Numandi kinorohingan patahako yolo ilongon di Hazail Raja Aram. Akan nakairing nga hilo nagilongon di Ben Hadad tanak di Hazail sa ninarod zaman di timpu idi. Nga Yoahas minakiano di siya kasiyanan daman tado kinorohingan. Pinokinongo kinorohingan isiyo. Tu nakita kinorohingan dapeng kurot kagaton di tulun Israel dot mangani di Raja Aram. Nanuan di kinorohingan na sangulun
panguhup umadi tulun da Israel gisombo iyola nu padinga no koydu mantadolongon di Aram nakano minirikaw hirid kemah-kemah diolo miagalidit di gulu. Saira nu pod iyola nu pom amin sadu mantad di duso-duso keluarga di Yerobeam nga minamon said inpay tulun Israel no koduso di kago. Suway ka iyola nu padinga patilambu sa iswanggat duso idi nagi ipatung Asira paingkakat pakasarid la Samaria. Tu ay so o sojour dat tinangkiadan kumadi Yoahas. Suway ka limon hapo da tulun dat kikuda, hapo da kikarita, hopod no ribu, tulun da mamanag gakod. Tu Raja Aram minamunsoh diolo, minonogi diolo dat miagalat tao. Oke, jadi Irolinay di Yoahasat memerintah Israel salinay dat hapadam turu tahun. Iya dikasari no boh. Inapait adati kaymayaan nilat memerintah raja no memerintah nga kagumuan no panganong orutumot kaposyon ang pemerintahan dialo. Paingkan nagi kadawhi Yoahas nga momonsed nunuhit arat ta imato kinorohingan kausuy di raja-rajat ang arat di kapagulo. Ata koy aswayan dat atapot kapiyo nakuroh tu sayra na pod mogisoli oli hilet raja da memerintah nga kapamonsoy na lat ang arat tat ipangintangan da kinorohingan. Tu dia lolo kapuriman ti ka kakito ti ka apa yung pasid antakan dat harohot pemerintah itangara atau mintalang. Kakito hilet tusung ka kinorohingan di porikoton. Tu sayra na po dat iyoloot kahigit ti pemerintahan nga sumimpangi momonsay karaton da itaguangan da kinorohingan gisombo ina pon da Israel nga kampay kahunsuh di kababayuhan ng paburuan di raja. Kamayan da basog-basog ila sumoli. Kang kuyo ho da sakira na pod kita nud aratit pemerintahan di siya kausuy katanud dit kamayan da kinorohingan. Solih kana dia ito'y mituhat dia dat paburuan nga kamayan kuyuhod basog gidirit ti dito. Kita pod paing kukurohi tarat kayloh dad paing kukuroy apatut nga papaburu idit kontok ko itaguangan da kinorohingan. Nga irih na bagya kago ikaw bungod di bo. Aramay bagya ti duso. Aramay ti duso tu iri no kakuaan dat pawon sayo ni tulun. Sakira na padadid orwol opodos opodi iti duso isay padadi mo popowon sa ti duso. Ihati nga iya di tapot kapiyo bo. Kaylo to kay hinggahit sanong hinggay arat nga nakuro tu kawonsoy to kadit kontok ko itaguangan dat kinarahinganom kasinduol la tulun sa pitulun. Kakuaan na po nga aramay bugyabo. Ilo nakanta di kamoyan dat harira landat ay andasan dit tulun nom opating nga kompokon no po nga kapatayon. Hingga ayat di ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ilo no ay tindalanon iti duso.
Osonong idari kita opo tingi komun po nga aramai aramai berit jadi nga kompokon po nga jalan mati. Omno pasanda day det ay nenuan tokod pilihan do ralandet okikip toy ko ralandet alam. Iyo di no po di tampina tok arama inigati ralando alam. So kiro korita nga arat arate ralandet garabol ko so luang-luang nga miloto kod ay mingilag gohing-gohit tongo luang-luang tu alab gia. Iralandot at tumanud ay tumbayaan da kinarahingan nga ay say bida do miagalid di. Kadang-kadang got monosol tokoy nakuro magyati tu gumu temodet undang-undang o gumu peraturan dat iswanggat boros sa kinarahingan ka. Ilo ngay no bot tomodan ilo bo ilo ngay no papailo kumadatid ilo no pumatiralan dat iyo dit aramay nga kada dati sorohod o insanan no pulo nga ralan do kinarahingan suway ko asan sala to kono pohom ino poy ralani di ralani rogon. Imo gigit to karutumon kumadati. Oke, jadi sera no podid ara ti pinaburu di Raja Yoahas numandik kinarahingan taumodo dot ay isiriba do kuasa di Aram Ben Hadad kapuriman na di Yoahas di hiri na di dat sinumambayang siyo makinsian kumakinarahingan. Pinakinangaw mo ti kinarahingan. Hali piad narutumi siyo i Israel nga nakampay nga sayra no pod minakiampo ni siyo minakianod kasianan man tad kinarahingan pinakinangaw kinarahingan. Atumbayaan to ko atimbabaan dati nga iso kamantadot susunod da kinarahingan lisi da kinarahingan kumadati. Nga kadang-kadang gat patut tatapurimanhan ko bo. Tanda tiyot ti. Sayra no pundod ay magano to kod iso o kapagalan. Sayra no pundod ino po hitanganak wagudi nga mampasa nandod mo ginum. Tanganak dati. Tanganak wagu to ko. Man to ko nandod no si hatay. Umano nanda sunuday sumakit ko matindo. Mo ti asanang inatinumon. Ngano kadilo? Intay pogi Andrew, pia mo ginum. Totos so mantamong kalidasan. Miguli-guli nagi siya may review ka. Miguli-guli nagi siya may review ka. Intay pogi doron ni. Ay mo ti siya mo ginum. Onto kid sakit tatangkayaw ka. Nahirin mo tid. Iho nga asituk ko'y sumonod mamusarod. Ay otopo timtigyahoy. Ihati piati bobos tamodot monotos samantamong kakalidasan. Sumakit nagi bo. Iyolo nagi mampasa tumod ti kaano. Borosan dot majlis daerah na tinan mo. Nuno na po nga puruton. Majlis daerah kang kuno po nga
ay mamalana gaylod di nuno na payat rinamos nga puhuan gi. Jadi tinan tako nga iya dihi takita akita takait kaumbalutan da ti adim tok iya di moti nga iya dit ay so isakit gi palad okon-okon po di dat ay oh harahi tambalut tat ay siya manigup mangingia kongay na din ikayanan dat hilo dusak-usak tiyonan nga magisusungko ikaw ang balutan da suway sigu-sigu ngay o insanan no po di tambalot nga manhigup isiyo po di tamo pasihat dadi kapuriman kasarahan nga manta didit adi siya manhigup irih na di dat kano sakit tu ikamoyan dat manhigup pakumoyan duo ka oray tanda labi bahaya gyan datit manhigup pakumoyan duo kamuan kuno pati manhigup pakumoyan duo itang Pinay nga napailisod dit kaumbalutan no manhigup nga asiyop no. Piagalon na pod dit manhigup iya ikasiyop idilisun nga tumanod na pod kajian diolo ikasiyop padilisun diolo ot lobi kagayo hot risiko da sumakit. Panandasan na pod di seran na dakatan da sakit nga iri. Tu panangit tadong di ha sakit. Iya di iya di na po di manhigup pagidi ano gid da sumakit. Gi kano di sakit dito labi bahaya iti kasing udilalisun da suway ka iyola manhigup palad ay. Jadi iri net harakanta-kanda sumunod ay adil ako kitanan mo. Pengkurat saraw na kayo. Ngoyan na kago patapi ko iti karay takahaharan. Tikid sabat te ko tikid to kad haratanuan hum papaguli to ko persapuluhanom ukaban na kinarahingan nila tawan do papatuntog ka barakat kam kihara-haro nagilat papaguli persapuluhan gi. Kadito kito dati po. Nam iya di no mangko kitanan bertambah-tambah ni mangko kakayaon di lo. Iyati nagiit mim karapatay na monotos sa tumanod dat borasa kinarahinganom hana-hanom akakan gan. Akan nakapaya ka iya di bo. Iya nga ngono pa dati piran tayo iya di aramay nagi kaposyon di lo. Kakitanan dati. Right to po kakahaharanom sarahan na dati iragan nga milamanahak no kadiragan na minumang di Jesus. Sumambah kano po doho, takon kuno po dia iloho dia ka. Paingim padhirid kota Yerusalem. Sumambah kano po doon, patakon ngay kuno po lo. Jadi, right na po kayo ti kahaharan itong binayom. Ato kay milobohiton to sama ada kinorohingan tay korogon nga milogodua manahak ay kamiwahan do pumagunan pumadati. Jadi ay say paguhangan dati dahiri. Yang penting tanudan to kait panuhuan panudukan na kinarahingan. Okay. Rahit ka ikalidasan kadi mangin sasamod na ginawa. Topot tagid iko kihan dati itong tadu dati maginggat piya anaru hitumur kare-kare taturu na hopod walu na hopod. Ilo ko mulakan dati mampasa da maginum tay ko pengkuro ay sumakit. Ngolidas to mo di ka kitanan nga sorohon na dati iyolo na pod di nga onuan na kinarahingan da poluang.
peluang demi peluang, kasiwatan demi kasiwatan detakon do kinarahingan kumade lo. Nga koirak no gilad intay pagiyahay, mogondos no gidilad sumakit. Atau tepo nga anuan do kinarahingan dat kasiwatan lo. Dot gumuli dah. Kada nagisambo orwoli kasiwatan do kinarahingan mingkarababut tagin dat gumuli kumade siya. Sumakit kano matindo. Topot nandad rikot tadi sakit. Moy kono gidi sambayang ektif kono gidadi nga pengkuro padi dat nadi katungag, nadi kapanaw, hiri nadi mintalang nadi ginawod. Ay dadi iya tid-okon ko, iya di tamo da kaboboyhon pudi laid ka. Jadi agumo no mati tulun anggota natin miagalid di. Bortow nga siyaw harano kapi harano kapi kawaya nga siyaw gi. Bertobat tadi siya nga sumakit tamadi. Sekiranya padadi antakan di tasihat pe siyam iya di pertobatan daom hingga dadi ta agayohot tongkop ologod dadi kurubut datin isuanggot penginjilan. Nga ako ninangku ko kantakan no pod miagalidim ay say bida ilet nawayaan ilet raja-raja Israel di nakatalib. Miagal di Iyoahas. Kok kito hisiyad dit raja-raja nakapagulo. Oh, ang arati lo perbuatan dia lo nga iyoho napakatudit tim sumonong kundo yoho kadogia. Iyati no tim pubaynam ko kito aroy o kito datid dit anggota ngay datig nakapagulo. Dot sumakit na dihom moy nagidi sambayang pasatya nagidi kumakin orahingan. O kito tokoy nga ikababasog ikababasog ket momit tilet do iuahas sa kaboboyhon tu kakitoh piya nga papaburo idi pagaduhan da kinarahingan. Jadi tako po yati kawaya bagal no pod o kitoh dati bertobat na gidi mantad gi. Kada dagi sumbo ino pay kawaya idi nga iadakatan idi nga iya. Kakitoh kana gid Edson Salumindet mido kido pwede mamanam kuida iya titid akan kay panginginom pudi laid kasiyam kitoh ta kanagisiyam mido kido mamanam mimbulay na hilaswang ginautok pamamido kido iti bertobat tagi iya da gyadi mandet manto kadi wakit iya din na dahit apatut tet ay pendalanan nila raja-raja ilo po. Da kakitoh nila di raja gulu man tadi di karutuman na kabobohan nila ay tangkiadan da kinarahingan. Iyoho na padarajam kuno wowongon dat papawon sa ilatang harat. Nga panatasan dal momon sa ilo papaburu ilat panudukan dat kinarahingan da iswa nga pemerintahan. Amin. Okay. Nga harakago gatit iso o kabungo bo. O sanong ida nga ilo ni gimay kabungo sumono. Pakiano na matidi kasyanan ni Iwahas. Pinakinangog kinarahingan. Ila ikamon ko kabungaw. Asan ang idalot ay patahakon na kinarahingan lo nga kabungaw makumadati. Hara iti ginawa dati dat sumimpang-simpang patim tumobatin do ka. Atapot igabo miagal no po di Iwahas nakatangke di ralan na pemerintahan di siyo. Gisambot ina pa dihit Israel nga
pinologas di kinarahingan ni Aram, ilongan di Ben-Hadad, gisambut oing gorit yulo. Nga sayra dumi nakianuhi Iyahas sa kasiyanan kuma kinarahingan, kinongo kinarahingan, ilo no motidihi karutumon dati datimpudon no kadi dati di. Mangampun ni kinarahingan buah ka. Doha kapurimanan nga iri no kakuaan dat kawonso ito kay laduso tu harati ko ginawa dati asaraw to kad mangampun ni kinarahingan ka. Kaubasanan na pandit katumbayaan da suway. Sira na popopowon sa ditaang sonong nga mo inda sambayang hari Minggu mo'y pagakon ka. Ilo na lakarutom. Ihati ka daw nga iya di hibo. Nga ayso pagyandalat tadaw do pinatatapot mo ito ko pagakon. Makun-akun ka sa hari. Popowon sa dondo tatuong apo kodop magakon to kono. Nga ilo nagimalat kabungaw. Daw ginawa nuno na pahit mano langgaro boros-boros kinarahingan nga mila dati borosan dat dia ginawa ka. Tapos tigid iya di tu na borosid pangkot badat ay napapawon saya na karahian na ginawa no inat akitan na mata no ka. Nga harma nga ilo nga kaguhit agat sorohon no dat oinsanan no po nga oinsanan no po no nga igitan da kinarahingan isuang ka pengadilan. Jadi tepot tagi dat sumimpang-simpang peti mangampun ni kinarahingan tepot naborosin ta kagud may no pengkuron pada ko karahian no pot karahian no suang ginawa no may no po paburo nga sorohon na dat igitan ni mati kinarahingan dat isuang ka pengadilan. Iso nakagod ti matayo tapot kapiyo lah. Ato ko aga sangira. So sonong po sumakit. Sumakit kano po ay hiri nandam mamuhondom to kanon to bertobat ti pumaditi ka. Nga ngono po di todo sa opo isuis ajaib suis sa pinuho bo dati hinggoh po di hari kamuindat makiampun iti no ka. Makiampun indo ayso no. Nga tumbayaan to ko agayo panumbayaan dati dat kagumuhan na po dati nga miagal di Iyahas. Anuan da kinarahingan dat kasiwatan dat gumuli ang bertobat kako. Jadi danda itong Pinay sa kirad isuang ka kapalidon to ko tukom it nagulampatan iti kaswabon baynom pakinsian to kana kuma kinarahingan gumuli to ko kumadisyo miagal di Iyahas makiano kasiyanan. Alansandat pakinongohan da kinarahingan sambayang dati dat bertobat gumuli kagud timpo dadondo. Pakirimo na di kinarahingan na sangulon dominay panguhop dila tulun Israel. Di naretan da hitim Isay nga padulim Isay. Yang penting nga minanguhop isuang dat kapasyon dati nga ato kay padulim Isay nga arangaw pakinongohan pakinarahingan nit ay pakianuan dati dat gumuli bertobat kago. Ade pukul 6 na pumagi. Haro kantakan dat ihati na po nga porluh tokotit kasindualan karwolon.
pati simbayan po kapasyon to ko kasaraw to kapiyak kinarahingan nga miyagalidit ay sa kaparluan dati dot miyagalit ato ko oporlo da kinarahingan do osono nga kapasyon simbayan miyagalo po di pibabarasan da haydit kaswabon di kanihab pibabarasan to ko bo kano pa di Richard di kaswab kanihab dihom ay mantad ka adi kataka di karita hirina di kasambayang. Atumbayan ako iyati nga iyadi to kono, orikatan to kono pati karutumon ako pasiyan tok amo no mati alutasan na sambayang. Um, iri no matu di kakuaan dat adik kinarahingan potalibon iti kainggaritan dat away anda ti tu iyati igyat kosong kiwal. Mantad dat kosong kiwalan datim iri no kakuaan dat adi minsado ilat kainggaritan da iswang gat kaudipanan iswang no kapasiyan dati. Tu kasanangan na papatakan kumadati apalid to ko. Iya di na padihom mana di parikatek kainggaritan kapurimanan da tao simbayan hirinan da kasaraw kasari kinarahingan. Emang ko eh, simbayan na pada kapasiyan ko tim dia din iti nadangay pandalanon ko kadati. Nga ay kasari isay no kaylod o kito no kinarahingan dat simbayan na pakapasiyan di gasmin nila ani siya kasaraw daw gumo na po to Cindy Robin nila buka cawangan naman day sila kamatu o kita kinarahingan gigo tokoy ay mo ti aylan ato kay di maguhang dat gumo akan takan kainggaritan kasindualan da awayan dati tu iri na dahi mo monsoy dat iyati na po kasaro kasari kumakinarahingan. Haruboro sa tambalut to ka. Kada dati anda do dot no pa'y susunod na kinarahingan nga arwol. Gumuli to kanagi kumakinarahingan. Asanong no dadat aswaw pahit susunod dat kinarahingan ni dihom gumuli to kano kumakinarahingan. Kada anda do dat parikoton pakinarahingan nila Raja Aram Bin Hadad dumoy pumaguyo da kapasiyan dati gumuli to kanagi. Karoy kantakan da sumunod. Inapay kumankod arwol ilongay nat mga panasakit, arwol baga lo. Mungkin dat ay iti kapatayon, dia tok. Jadi kada dati anda do dat inapahit susunod da kinarahingan kumadati nga arwol, kasinduol. Paingka nagilatanganak dati. Nga korohian na padagya dati ato ko patumugod makinangaw na siya barasan. Ongoy ponsu kanuno po asanong kapag di mo misunod. Pintang-intang pukul 6 aminoy, pukul 7 apo, pukul 8 tumugod ko na di. Pigit-tigit na mo ti di hengo. Pigit-tigit na di hengo pangungukab po di tatobon nga alogod. Nah, kada dati di mada to kumiagalid di. Asanong pa'y susunod tumanod to kono. Wah. Jadi ino padihit ay ralan da kinarahingan dat miagalid di nga poposaraw no dati dat isiyo no po nga olisi kumadati tapot ko piyo. Kani ko kamoyon dat
ay orohian kinorohingan dati nga oli sihisihom iri no kakuaan dat iti kasindualan, kainggoritan, harohit awayaan dati. Mayda iri no padihom popohon da mo papaguli da kago dati kuma kinorohingan. Halipiad sangpura karaton kapolidon di Raja Yoahas. Pinakinongop kinorohingan. Kada dati silihod ilo no po kosianan da kinorohingan dat kogoyoon da lisik kinorohingan miagalilo nga onuon dati dat isuang da karutumon. Suway ko ilo nagide pagiahawon dati dat tok kom iti pamaginayon lisik kinorohinganom magiahaw to kanagit tumanod. Nakampay ako di tibarasan dat sabat sikul di Kosodop. Di grup di Pasar Minsun. Naraitan di ti kakamot dat ay pinatudok ka kinarahingan senjata Allah. Na po'y senjata kinarahingan idi nga kada dati siliho dat ay iso oralan do papaburo karaton. Iya di dari. Miagal ko tupi kalidar, sekira mamaguna motosikal, tupi kalidar, harat di tupi dati. Man tadi di harat tupi dati om, kapuriman ko di asalamat. Man po di papisisiyaho o mutuh ano utung-utungon tu hari ti tupi ka. Kadungur na di hom tepot tagi hari tupi nga ay madi katirong iti tinanda suway. Paingkah to kanagid isuang dat lisih da kinorohingan. Tepotid agayo hilo lisih kinorohingan. Nga sakira nagimandad iya omada ay milod ay kinorohingan mamusus dati. Sakira iya omada. Miagal iri ni kaman putinod miagal di tupi kalidar. Tepotid katirong tuluh dati. Mamhiri na dit kadi mangutung-utung ko pangingigit no muto kadungur tay ko nalanggar. Ay kapuso siri tu iya gay mo gihumbi sakit to hiri. Jadi lisik kinorohingan nga tapotid agayo nga mogidu to kono po iya magano keputusan minsadu mogidu man tadidit kagayoon na lisik kinorohingan. Ay kano mamusus dati. Wah. Jadi igu may gadi papanganak kasigo gid kapanganak pod pasalet mo maginso-ginso om man podi umpoko kagoy. Rahmat ti tahak ko kinorohingan kapuhahangon kapusohon nom lisi di siyo ay so otisan. Om ingka na did mina kinangaw siya sambayang di Yoahas. Pinorikot to kinorohingan at minipanghup da minanalamat ti tulon Israel gisambot ilo na padingan no koydo mantadet panginginsok di raja ay tulon da Aram. Kaduo-duo na po tay ko paimpulih la kitab nga inapahit susunod nga isoi. Kinorohingan na po nga olisi kumatulundot na kaduso. Om ara tanday siya ti duso. Paingkahang kasari isyo dat magampun dati. Sakiranod iyati na po magakunto ko o mongintong tokodit kogoyoon dat lisi da kinorohingan. Manu di kinorohingan da sumilid it menyelamat dati. Miagal di pinaburu di siyo kumatulon da Israel di nakatalib. Jadi ilo na po bora sa kinorohingan ilang pinapoylo kumadati dat kogoyoon da lisi di siyo. Magampun na kinorohingan
aratan isyo ti dusa dati, bersedia isyo magampun, sakirened iyati na po nga makiampun. Ila na kamoyan ko diten udat agayo hili si kinarahingan nga kadadet kailoh ta kanod agayo dilo lisisyo magidu ta kadi. Tu kailan ta kay kikuasa isyo agayo ka lisi daw magampun isyo o binsyanan isyo gumuli ako ng patim tumitik ko pa isyo manarimo kago ka. Hari tasaraw ta katiyad di. Nga kada ta ko naturian na miya galid di. Agayo po gyay lisi di kinarahingan irin hot alasan irin no kakuaan do iyatin po nga pati lombus to ko dot o girot kuma kinarahingan. Isuang Efesus 6 ayat 10 nung kagadi. O girot to kod isuang kinarahingan, tu kinarahingan po nga haro kekuatan. Ato ko mogidu dot isuang kinarahingan tu isyo no po agayo lisi. Iri no kakuaan dot ay patilombus to kod o girot kuma kinarahingan. Setia kumadit sumandak kasu monongkiad dot kinarahingan. Jadi mada to kadadid miya galilo iyati kadaw nga ay sakirod tumanud to ka kinarahingan nongkolohing to kanadingay kalang-alang kadadid molohing to kanadid tim monongkiad dagiti kinarahingan. Kaddi kaum balutanom rugi kanadi kapiyad molohing pohom tumongkiad dagiti kinarahingan ka. Nga okonda ko ilo iginawa dati. Suway ko pati lambus to kod ogirot isuanggot nunuh piaho kantakan. Okay. Ohom nakatangku sila timpurad harohot kagat no kaposyon pakiano to kanod panghupan na kinarahingan tu agayo kasyanan disyo lisih disyo kumadati mantadok kagayoon dot kasyanan ng lisih da kinarahingan ilo na day mamusus dati pati lambus at isiriba kasari dot ay pangintirungan o pangigiton da kinarahingan kumadati. Bahiti yan to ka nati panambarasan kasoban bayan na hom, kanaw misis at kod iswang sambayan. Kinarahingan iswang kerjaan sorga, kung sikaw da panambarasan din naway andahay, lumis, ang papapurimon dahay, dat patilambus at agirot ta iswang galisino, kada dahat dat katangki dihay, teko aratu ihad iswang gat korohyan pumagunan, patilambus dahat agirot at kumadia tu ailan dahat iya no hit agayo hot kasyanan agayo lisi kumadahay. Nga asaru ihay dat aratu dat napalit kaguli kagud iswang garalan di pentapot at tumanod dia. Kung sikaw Tuhan mantad dat panghakan no nagi dat tindalanan ako pasyen dahat tadaw dubay no. Nuno na pa'y awayan dahay nga tumbayan na head irin na hiralan no mamisunod kumadahay dot patilambus dad pagirot ang gumuli kumadia. Ampunan na gitinsanan do sa dahay tinasambayang dahay isong aran Tuhan Yesus. Amen. Wahom ingkano panamarasan natin di kasawabon ba na siyo daharon no hot ay osanong got iswanggot oboboroson tu ino pa reading nga mantado kalumukan ko sa kirad ilap panamarasan dati nakatudo dagit naw dati puji Tuhan kanaw no magisakadong takad iswang dat lisi da kinarahingan konsikaw.